ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ Epac TV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯆꯠꯇꯅꯕ US ꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ US ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ US ꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ 2 ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯀꯣꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯇ꯭री एग्जिट कंडीशनसिंग रिव्यू तौबगा मरी लेनना अकनबो वफम मसी थमखिबन एडवाइजरी अदुन मखाताना फोंदोखिबदा नौना इशू तौखिबा ट्रेवल एडवाइजरी अदुदा मणिपुर से हौजिक हिंसा अमसुंग क्राइम कयागी अकीबा कया मयुक्नबन मरम ओइरगा अमेरिकन सिटीजनसिंग मणिपुरदा चलोइदबनी मणिपुरदा कांगलुक इरांग थोकपना मरम ओइरगा पाकसना हिंसा यावना कांगलुक कयागी मियोसिंग लांजिनरिबन मरम मदुना अमेरिकन सिटीजनसिंगना मणिपुरदा चत्रिङैगी मंगओइनना US गवर्नमेंटगी मंगजौनना अयाबा लौगदबनी बॉर्डर स्टेट ओइरिबा नॉर्थ ईस्ट रीजनदा अमेरिकन सिटीजनसिंग चटपगा मरी लेनना एडवाइजरी असिगी माइकैदगी रीजन असिदा टेरोरिज्मगी अमसुंग मतंगी ओइना थोकपा हिंसागी थौरोकसिंगी रिक्स यामना वांगना लैबा मरमना ट्रेवलरसिंगना मसिगी मतांगना कुपना खनथबा मथौ ताय एथनिक इंसर्जेंट ग्रुपसिंगना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मार्केट अमसुंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगदा बॉम्बिंग तौबा यावना हिंसागी थौंग कया अमसु मतंगी ओइना चत्थरिबनी सिक्किम अमसुंग अरुणाचल प्रदेश नत्रगा असम मिजोराम नागालैंड मेघालय अमदी त्रिपुरा की कैपिटल सिटी सिंगी वांगमदा चटके हाइबा ताराबसु ऑफिशियल सिंग मंगजौनना US गवर्नमेंट दगी अयाब लौगदबिनि हाइनसु रिपोर्ट असिनि मखा तारि निंसिंबा याय इंडिया हाइबा लेबाक असि रेप केस की इशू याम वांगना लैबा मरमना इंडिया दा लैबा अमदी चटलिबा अमेरिका की नुपी खुदिमकना निपा यावदना हाइबदी नुपी अदुगी मपुरोइबा नत्रगा मपा नत्रगा मयाम्बा मनाव निपा नत्रगा नुपी अदुगी खंगना चानाबा निपा अमत यावदबिदा नुपी मतोम खक्तना इंडिया दा चटपगी अथिंगबा थमखिबसु लैख्रबन मसितसु नतना खुदोंथीबा थोदोकया तोइना थोक्तुना मियामना अंगकपा फंगना कीनरिबा एयर इंडिया यावना अकक्नबा फ्लाइट खरसु मणिपुरदा सर्विस तौबु लेपनबगी फिरेप लौबसु लैख्रबन हौजी अकनबा मौंद लान थेंगनरिबा ईरान इजराइल अमदी अमेरिका की मतंगदा अपडेट खरा तौजगे यूनाइटेड स्टेट्स नोंथक्तगी अटैक चथरखरबा मतुंगदा ईरान खुद हंदुना इजराइलदा मिसाइल मसिंग कया कापसिनबदी युम कया अमांगाता थोखिबता नतना मियोय चाम हेना असियाना असोकपन नंगख्रे हाइ ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर हाइबदी IRGC ना हाइ तेहरान की न्यूक्लियर साइट सिंगदा अटैक चथरखिबा थोंग अदुगिदमक US ना तुंगदा सोइदना निंगमदबा पोकनी मखाताना इजराइल की मरु ओइबा मफमसिंगदा अफबा मखलगी मिसाइल सिंग कापसिनदुना अटैक चथनबा थौरांग लखटले हाइनसु IRGC की कमांडर ने हाइकी इजरायली डिफेंस फोर्स IDF की स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल ट्रफिजेन हाई यूनाइटेड स्टेट्स ने इजरायल की मिलिटरी खुसमनरग यामना मरु ओइब ईरान की न्यूक्लियर साइटसिंगदा अटैक चथकिबन हौजिक थोलिब लालसी हेक हरकपदगी हौना IDF की चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीना अमेरिका की मकोक थोंग मिलिटरी कैडरसिंगा हाइबदी मखोगी माइकैदगी लालसीदा यामना पाव फाउनदुना ईरान की तोंगान तोंगान मफम कयाद अटैक चथनबा थौरंग लखोत्तुना मतम कयागी ममांगदगी लाखिबन अथुबा मतमदा ईरान की मरु ओइबा मफम पुनमक्ता अमांगा तथोहलगनि हाइनसु महाकना फोंदोखि निंसिंबा याय ईरान अमसुंग इजराइल की मरक्ता हौजि सोकनरिबा अकनबा लाल असिदा करिगुंबा US नि यौसिल्लकपा ताराबदी चाइना अमसुंग रशियाना तुमिना खक लैरोय हाइना अकनबा वार्निंग पीबा लैख्रबसु US की माइकैदगी ईरान की फोर्डो नातान्स अमसुंग इम्फाहानदा लैबा न्यूक्लियर साइट अहुमदा अकनबा न्यूक्लियर की अटैक चथबा लैख्रबन US प्रेसिडेंट की माइकैदगी मखाताना मखोइना हाइरिबा वफम अदुदा ईरान याददुना शांति हंजिनबा होटनद्रबदी अहेनबा साइटसिंगदा टारगेट तौहिगनि हाइनसु फोंदोकपा लैखिबन US की प्रेसिडेंट हाइखिबा वफम खितंग निंसिंजगे ईरान की लैरिबा ऑप्शन असी अनी खक्तनी अमना शांति हंजिनबा होटनबा अदुगा अमना ईरान हेन अवाबा मयुक्नबा असिनी टीम अमोइना US ना इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहुगा पुनः चटमिनै हाइबदी ईरान की न्यूक्लियर साइट अहुमदा मिसाइल अटैक चथकिबा अदु US की BT स्टील बॉम्बर सिजनै अटैक अदुदा बंकर बूस्टर हाइना खंगनबा बॉम्ब अदु सिजनकी हाइरिबा बॉम्ब अदु लैनुंगदा फिट चनी हेना लुबा मफम फावबा हुच्चिल्लगा अटैक तौबा ngamba मखलगी अखन्न खुलाई अमन मालेमगी ओइना हौजौजी फावबदा GBU 57AB पूरगा चटप ngamba वारप्लेन असी B2 खक्तनी हाइ US ना ईरान चथगिबा स्ट्राइक अदुदा US की नेवी सबमेरिन दगी
30 ton hawk cruise missile kapsinduna Iran gi leiriba nuclear site attack chatakibani operation adu US ki maikidagi Iran nuclear infrastructure singdan direct oina chatakiba military action amani US ki Iran gi mathakta air strike chatakiba adugi pakhum oina Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei gi representative am oiriba Hossein Shariatna mandaina kudakta bhairan da leiba US naval fleet missile attack chathanaba khangankre loinana attack asi thintadana tawgani hainasu tongan ba lising mamioi kayana phongdok palaikiban matang sida ningsing bayaba amana American Iran da attack tawkiba adu yaning di haiduna America gi prajal sing kaya thoroktuna Donald Trump gi mayokta akan no khongjang kaya su hauji changchiliban nakal lamromda Russia gi president Vladimir Putin amadi China gi president Xi Jinping anina Donald Trump da Israel na Iran sa thrib attack hanthana akan ba pawji lama pi khiba gi loinana China gi fighter jet kaya Iran da thungkre haina su report amana hai China na Iran da langi khulai pangli haiba si report asi asumbu oirebadi achaubu lanjaw ma tholk piyabagi akiba leiri ammaromda Iran haiba lebak asi Russia gi su yamna maru oiba lebak am oiba maramna soidana lan asi da Iran gi mateng Russia na panglakani haina su experts na hairi ningsingbu yabadi America gi president Donald Trump na Iran gi president Masoud Pezeshkian amadi supreme leader Ayatollah Khamenei ju hatkani haibagi aki khang phawba Iran da piba leikiban CNN gi report amagi matung ina Israel amadi Iran gi lan kangkhalak libasi America na tamnana thokhan bani haina China amadi Russia na chawna maral sibasu leikhaban Turkey gi president Recep Tayyip Erdogan na Malayam da leiba Muslim leibak singda Iran gi mating pangnana ba appeal tawkre hairi panbayabadi haujimak Israel amadi Iran ga soknai akan balal asida Europe ki leibak punamang Israel gi misang da leiduna Iran da nuclear khulai leibi yaru haina phungdokraban matam asi phawbada Malayam da leiba Muslim leibak sina Iran gi damak da phongna tholakta ba haibasi yamna leibak thibani haina su mahakna phungdokki Russia gi lanmising hek khongda ki ba mafam haibadi Ukraine gi lampunamak Russia gi oigani haina President Vladimir Putin ne phongdokre wafam masi tabadagi Ukraine gi President Vladimir Zelensky na athuba matamda Europe ki leibak sina Russia da athuba matamda pressure piduna Ukraine gi lan lephanana appeal torokre sahi awum hendilaklaba Ukraine lan hauji su akan mongda soknari lan asigi markta hauji Israel amadi Iran ga soknari bilal asida Russia su yausilaklabadi ahum su bulanjaw thorak kadra haina Malayam gi miyam mi painariban nakallamromda Gaza da sahi ani phajil kadawraba Israel amadi Hamas ki lan asina supnagi mamang chahi khakta da Gaza gi angang lisingamaga chani yankhai ma palom sikhre sirib angang sing gi manungda ayambadi chaba thakpa phangdabadagi sikhibani hai hauji maksung Gaza da Israel na pak chana landa dun Gaza bu mapung phan loksin mungamnana ba yamna kanno hotnariban China na yamna pongna leijaram adu Taliban government na achoba parama tambiraduna China ga sahi kun manga dagi henna thau gi contact tawnaram adu cancel tawkhibadagi Xi Jinping tawphom khangkhidre China ga tawnaram thau gi contract cancel tawkhiba adu China na agreement gi wafam hawkhiba sai khar asida mapung phan ngalak tabadagi ni haina su Taliban gi maikai dagi phongdukle atopa yamna maru oiba kanaba pawamana Malayam da amta thokhidriba mongda section na thamnaba miyoi kaya gi password leak oibagi thodok ama thokhre Researching na thijanbada Apple, Google amasung Telegram gi password billion ta truklom hena leak oirama thengnar haina Cyber News ki report amana hairi Cyber News ki Cybersecurity Research Team amana kumja 2025 ki angan ba saktagi hauna hiram masigi matangda mari leinaba thijin humjin bagi thabak kan paikhatun lakhi miyoi kaya gi password amadi aruba data kaya leak oirama thengnar asina maram oirega online service da achaubo se thengma pirakpa yai haina thajanari Cybersecurity Research Team aduna tongan ba data dam kuntharom thengnaki haiba data tam amamam da yamna maru oiba record billion 3.5 rom yawbu thengnaki mataw wasumna miyo kaya gi aron athup amasung password million lising tratuk rom leak oirambagi thawng asigi matangda thohalak piyaba khudong thibasing kupna thijinana ba kan hotnari Matau karam na miyoi amagi yamni section na thamjaba password amadi data kaya leak oyam libano haibigi matangda report amana hai chakhalakpagi matung ina miyoi ayambana internet sizinari mobile phone paiba miyoi singsu internet sizinnabai khudong chaba phangli
Kanagum amana internet sizinaringay matamda ikhang khanghodana URL link ama tharaklaga irailan username amadi password khangdokpa ngamnabagi pambai sizinarambasi yai hairi. Isam samna hairabada kanagum miyoi amana online da thengnaba link amada login tawruba matamda isagi aron athu punamak irailan khangdokhiba yai. Miyoi kayana lona thukna thamjaba password amadi data link oirambagi matangda Cybersecurity co-founder su oiba Chief Executive Officer Dhiren Goshinna phongdokhibada password management gi thabak thoramda hanadagi hona khar hena cheksinba mathau tai. Kanagumbana internet sizinringi matamda maram chadan atopa mi amana tharakpa linksing hekta download tawroidabani. Phana haisingba miyoi oirabasu atopa mi amatana hack tawba ngamroidaba mongda isa isagi password sembaga loinana personal data punamak cheksinna thambagi tangai phadaba lei. Hauji Apple, Google, amasung Telegram ki password billion lomda leak oire hairiba asida tongan miyosing email, Google, Facebook amadi Telegram na chingma social media platform aron athu khudingmak yauramba thengnaki. Chathaliba thong si cyber attack oine lobu yabra haibigi matang da report amana hai miyoibana cheksinna thamba password amadi data lona khangduknabagi thorong lakholakliba asi yamna khudong thiningai oiba cyber attack makhalam oine lofam thoki hainasu report asin makhatari. The Epac Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of Epac Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called Epac TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Saidur Maibam is the managing director cum editor of the Epac TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the Epac TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The Epac TV News. Once again, thanks the supporters.